O Triminion e Castel Paul sonjal un den a doa skrivet war un telegram de Brest hag ive paysan breton, di war ben chapelioù hag istor Breizh. Hag e oa an dense deuet da velega. An dense e oa deuet da velega met erve malavarien an dut. Belle ginidik eus karantek. Andra zo posib. O servichai bro Belgique. Setu al liam. Drôle oa, setu al liam. A setu Penaos, lezer Philippe Abjean, a teuas betek ma fares e Bruxellas. Bruxelles. Ma discrivario ma respond? Ma respond ever just oa brau tre o menos sonjal e meuzel en tro Breizh a rog. Met ne manke ken e Breizh. Ne manke ken e Breizh. Personnement e bro Belgique, skrivita da skopti Kemper Leon. Per gwir, belle gebet den Kemper Leon a fellit ket mon gant an dut, o vont davali e miseost. Pen gavas anini oa di gemeret a ilis veur san kaurantin e toues a c'hwerkantud bro. An aventure oa sur oalach. Setu me kaset gant c'hwerkant an anavezan ket. A karget gant an oneo e pat ur zizen. A me ne oa ket an dra, me ne oa ket an dra epken. Rag emis c'hwevrer, a moa goulennet digant an tri goaz e Castel Paul, hag vefe possup kaout diou bajen. Diou bajen. Benag e bars kanadik guide du marcheur, guide du pèlerin, bars kamen. A pa goulennet digant Philippe, peur e veze kroge kantan. Philippe respont as din, mar treze c'hwiraf ober al leorsik. Ne doa gret tammebet al leorig ne oa ket war richer. Ma doe, o labour meur a oa kempen al leorsik. Ja, pez a gwir me oa goulennet digant Philippe, bars a guide, bez eus reklamo publicité evit tronçonneuse, planche à voile, bouteau, no, ket, diou bajen, evidon? Oh, ja. Ma ne oa ket diou bajen, e oa tout a ober, evidon. Tout a ober, evidon. Ma doe, kalz ur leo leun. A setu me o furchal istor e pebler pe chapel pebilis a hed an enchou. Laboriskis, met a ketus bras. A menet on ket war an dachen, 1000 kilometre bel. Ja, ebro Belgique, di ez e oa. Red oa mont en em kejout gant renerien an ilisou war an ent. An draz e oa diez. Beleien a zo. Terrible. Diez e oa. Da c'houlenn paseal tremen war an ilisou. Evel se. Bivik ne oa ket person plouganou c'hoaz neuze. Monek e oa. Ja. Setu, me oa on em kejout gant pastor gant personet briek, pleiben, braspar, komana, pleiber Christ, hag ilis veur Saint Paul. A person kastel a degere met mat, e oa good mat degemer mat, ja. En a goulennet
guerre, une parole de Dieu, guerre, la Bible. Again, en us die gored ar Bib, a lenne di razon, an tad a fel deon kautud o adure due. Setu ar gerioù person kastel en us kavet en e Bib power kantan. A setu ar gerioù ze oa ur sort rollabour program. Rol labour evit neuhe evit an trobreis. En evit auza ar zizen war an echou e felle din kemer un derves o prederia assembles gant un 1000 million am kavet e bro Belgique evit pedi e memes goulennet ar karmelezet, penaos vet laret, goulennet am boa ar karmelezet Montroules, tremet ar zulvez en o karmel, a dori due mestra bet a prepari on eneu en em kejout gant dud a deuio e kemper, a lun. Set uni mintinman war placent san kaurantin. Un traktor koz oa ie, ma un traktor koz oa eno evit o bagajou, vouner, kleier an iliz veur a brimbal e joyeus e wap kemper. Da dei... Gwenadu. Penaos vet laret le drapeau? Memestra, Baniel Gwenadu oa stak al flipata en avel. A touristet o zelout ouzon petraio. An touristet petraio. Neket randonnée, non, un draoale. Sonjet moi ober griad Banieligu. Baniel Bien. Gant anoioù zen varno. 6 a tregon Banielou oa Banieligu. 6 a tregon Banielou oa brodet gant ildut, non e flam oan gwenole malo a gal. Evel se tud o selout on Balerien. A oa souezet a goulennet petraio an discaliadeg manifestation. Petraio's manifestation. Aneo kana a boespen, lakad mogerius tread edit freron, tregerni gant biniou a mouejou lawen. E prenestu tud e slamet a ioavar e vruchet. Setu petaio? Justu e sembles diom oem sur boden assembles. Ja? Bodennek. Chorf es un assembles evel ur sort famille bras o bale assembles. Troad gant Paul, Tugdual, Brieg, Malo, Paten, etc. Naga joa o kerzout gwenogenou fresk e koajou, pe a het parkeier kech a gwiniz, ne oam ket yaouan tout ur bern retraité, penaos ez lat? Retredi. Ur bern retredi oan. Tam bugel e bet, mez ur gevelez bien. Degvloaz. Gevelez c'est jumelle. Ja. Sais-tu al? Epken. Diou plach. Sais-tu bemdez e stagas an derves gant an over en bret, ugen fidel ur meurs mintin en ilis briek, pevar ugen ar mecher, ilis pleiben, daugan e braspar, a pem kant e pleiber. Rag an overnu
an overennu a oa brau a joyus gant Jean-Bernard Calixte, den jouwen pot jouwen eus il Maurice, enez il Maurice, a oa ampart gant musik a kana,